Ngai keblai pi sa hisien pad ha ke kerteng ke betiang tam ke jong utrai Jesus Christ. Ha ke ni ke sengi ni pusan syapang ke bor jong ke jimpla. Ke jimpla. Ke jimpla ke de ke jingkren ni ki kentien ki bangi sngo ban nginget ya ke download ke jongi. Kata ke de ke jimpla. Bar ke Bible ke yetu syapang ke bor jong ke jimpla. Ke ma ba ke don ke jingem bar ke jingyap hau telit ong ke tien ke jong blai. Habang ikren dia ke jingyam, ni yo ma dia ke jingyam. Habang ikren dia ke jingyap kan wan. Jadi kita dah husiar dia ke ai ke pikran nau telit ujong pi. La kalong yela dia, la ne ya ki wei. Blai kwa ingi bingin long ke jingker ku shaki wei. Ba shwa fin long ke jingker ku shaki wei. Shala ke jong ke jingyam, don kam ban tip kum do ba pin kren, ba pin pla. Ke Bible ke tu wat na ke benta ke jingpen em ya ke mensiam ke jingi. Ka don kam ya ke jimpla. Dari filanget hau try ke download ke jompi, piran kam ban play ke ai ke bapingen. Ke Bible ko ong ha ke stish nong rom nong bashipau ke khat ke bakandai. Ka ong bala damen plash na da lage shintur yo Jisu. Ba ulong utrai, bat men nget ha lage download ba ublay ula penmi pad u na ki bayap on penem yeme. Ke Bible ko ong la dangi pla da ki shintur ke jongi. Bau Jisu Kristus ulang utrai, ulah ya berbulan mipat, on penem lagi. Kata kali ke bor jong gajing pla. Kumno iyo ay gajing penem, iyo ay gajing penem lang ba gajing ay da gajing ay hau Jisu Kristus. Berkata gajing ay kebetulan naga download gajing ka don kam yang i bangin pla. Mendai naga gajing pen pla jong nore jong no, kumba julang bon sien da gajing pen duai jong no. Klem da nget hi na le dia ha ga download ke jungi klem da pdiang shisha ye ke tien ke jong blai yo Jisu bar ke jing kot jing mot bar ke jing klab mot ba shisha kamen toy ke jing plag batang na germi action tur hanre la ring la nget ya ga download ring la sngout ho ila klag ke mot ila pdiang yo Jisu ga download ba la ring pla ke Bible ko ong de hang ta ke ngin yo ya ga jing penem ti ha ga ni ke singi mentang ko an pen ke ma pi ke don ga bora ga jing pla. Pada filanget pla, bau Jisu Kristus ulong nong penem jongpi. Pada fi pla kita gajing pla, gajing penem kan wan ha gajing em gajongpi. Kadang ke bor ha gajing pla. Pada am tang na ke benta gajing em babam jukut. Ke Bible ke hikai Jisu Kristus ula peninuk sa ula hikai ke senran ha kawai ke sengi ha ke ba ula keren di ke kentien jong gajing tem syau dieng dembur. Patang kendiat bor ke senran hikai lenti Nau tau dieng kila yu i bula yap stai no lulu tenrai. Paglas ngolongo ya kan ni. Baru Jisu Kristus ai ke jing kai lembaga ni ke jing ja. Lai fin pule na ke gospel ke jong Matias ke lang ba arpuai ke khat ke ba arpuai. Kau ni kentien. U Jisu ti ula ong haki shisha ngong api lada pi don ke jinget. Par pim sngo artatien pinom le tang kata ya ke bala le yu tau dieng dembur. Henry lada pin ong hau niu lomru long bala rat no berbala no rusya geduriau on sale kumta. Hang ni ke Bible ke itu bau Jisu Kristus Ukraine iri kentien. Uang lada fin nget klem artatien. Pila ban ong. Yu niu lomba on long balarat. Kani ke kentien ong ke bamot ban keren. Ban pla. Lesi kani ke jingi kai. Syapang kajipun kenria yu lomba. Kamdai syapang u lomba. Ubang i ki mau ki ding ki kendo berkumta teter. Henry kalak bentau kerpang yagi lomba kibakin zaman sim. Lani ki jing ki bangi kendu ha ga jing em. Lesi fidon yu lomba jong ga jing pang ga jing shitom. Fidon yu lomba jong ga jing ha ga yo ga god. Fidon yu lomba jong ga jing tulot. Fidon yu lomba jong ga jing ha ga jing day. Fidon yu lomba jong ga jing yele atma ha ga long ying long sem. Fidon yu lomba jong gajing bomla banyak syuprang. Hari ke segi mata fidon kam banget. Nomor ya kita ki banget ublay un penkop daga bor. Gajing et kalong kum gajing kang ke bangi play yo blay un yo ban wan ban le ya ke benta gajung. Nomor klem ublay nginam la. Pada bangi nget ha ublay wan. Dia bangi nget ke ma bagajing et ke batrekam ke ta gajing et ke barengkat kebiaran kat bagajing pla. Kalau ngum kesulai, kebamdan, yau kuli hapo,
Lalu filet siat merat fidan tang ketuka ketang rifim dan po kam dan jingmot ba finam la hiru ya ka ban le da kata ketang suloi. Henry haba fidan ya kata ya utau kuli po jong kata ketang pada ba fisiat de hang taken penyi ke jing so jong ka. Di kum taru haba ni don ni jingat hapo jong gidan kaman pla gidan kaman kren pada bangi kren de hang tangin ke bor ke jong blai. Aprislo refi ke ski ke mentah. Aba ke jingat ke fidan hapo jong pi kan mi rengkat bat ke jing pla ni ke yang sentur. Refi ngat ya ke bau blai ulek ha ke jing ke jong pi kren ya ke ta ke pingat. Kadon ke bor ha ke jing pla. Doble ke jing so lo rengkat bat fi ke ski ke mentah. Par wadom klet bleu ie de fi kumba filom. Amen.